egameni likaJesu izinto zenkosi onyawohle lo mama ibandla lonke likaJesu awudishobi sanibonana ngiyacela mfana kancane nje ngifisa ukumemezela lesimemezelo ngikale nje ngibonge uNkulunkulu ukuthi bafume sihlangane size kuye umoya ongcwele sizohlangana naye sine appointment noMoya ongcwele namhlanje. Ngicela namabishop ukuthi ngiyenzeka sibe ne-appointment noMoya ongcwele ugcine kuthandazeleka abantu bese siyaphambana nento ebesicelile umoya. Akule kuba nguhleke sithi sicele okunye uMoya ongcwele sibe sesigcina sesenza okunye. Ma ukhona ogulayo ke uyoyiphilela nje ngomsaba kaNkulunkulu mayekhohlwa ukuthi mayesikhoneni kukaNkulunkulu uzophila. Amen. Okwesibili ke bazalwane, ngiyacela ngempela kulokhu ke ngiyacela ngoba ngiyazi ukuthi aniboni. Ngijwayele ukusho ukuthi angazi ngenza kanjani ngibone. Ngiyacabanga ukuthi abanye bayibone ngendlela beza neno, abanye njengoba ngikhuluma nje babonile, abanye beza njengendlela inkosi yanezinto ezishoyo kubo yabonakala ifuna somandla laphezulu beseza ngendlela. Ngiyacela bafowethu ukuthi ningisize, ngiyacela angazi ngenza kanjani ukuthi angabukhona umuntu oyivisita ozobheka thina ukuthi size kumoya abese ezosibeka nje. Uma bazathi ngiyancenga ngokubele kukaNkulunkulu, angili nomzalwane uma nje kunjalo kanti awuyazi into izele, ngiyacela ungabi iphathi yale nkonzo. Ngiyacela bafowethu, le akuyona ejwayelekile, le esilindele khona ukuhlakanipha komuntu. Sizohlangana noMoya ongcwele. Uyabona mhlanje ngiyamcela uMoya ongcwele ukuthi angasidedeli engayiqedile into esizohlangana nayona naye. Ngicela ukuphinda futhi angabi khona umuntu oze nje ezoqa. Ngiyacela abafowethu laba abasiza abashashayo, umzalwane onjalo bamcele nje kahle, ongazi ukuthi uzokwenza, bamcele bese buyela naye ngasemuva. Angaphazamisi uMoya ongcwele esemsebenzini nebandla lakhe. Uyabona umuntu uma esemshadweni esemthokozweni bayangizwa nabo bangizwa. Akufuneki umuntu ophazamisa ubudlelwano balabo bantu bobayithu. Size umoya bafowethu, akuyona injwayelo le. Umuntu ongayazi lento ngempela ngikhuluma iqiniso uzosiqalazela indonga nje ngoba akazi ukuthi useba le ayinamfundisi, ayinabishopi, ayinamambishopi, ayinamamfundisi, inomzalwane. Ngiyacela
ma uthi nje umzalwane akazi ukuthi uzokwenza bafowethu ngiyacela ngicela abafowethu abasizayo noma ngabe umama mfundisi bamcele ayinganga umamfundisi lesizela ngeke ingane zakwethu isuke lokho kangaka kanti futhi nizodlala ngeke bafowethu ngeke uyabona khona izinto esizizwayo ukuthi umoya kaNkulunkulu kwezinye isikhathi siyezwa ukuthi hawu yini indaba uyabona nokuhamba kwami kunzima nezinto zami engizenza zinzima kuyezwakala ukuthi izwi likaMoya sesithanda ukuqhelelana nalo sizwalana ngendlela esikhuluma ngayo indlela esikhonza ngayo indlela esenza izinto kuyezwakala isiyakho leyanto umoya kaNkulunkulu esivusa esisenkonzweni house to house into akusenza akekho umuntu osivusayo manje wahlala kancane kwasefakijani kwaphela sase singakwazi ngoba sinengqondo yokuthi senze njani samamela uJesu. Amen. Sizeke kumoya kaMzakwethu namhlanje. Uyazi kade ngibuka enye into bafowethu ukuthi uyazi uNkulunkulu wenza into emnandi kanjani. Uyabona ibandla likaNkulunkulu ngifuna ukuthula angazi noma ngizisho kahle kodwa ngizoyisho ngoba ngisho ngomoya. Uyabona la ukhona uNkulunkulu Baba bese kuba khona uJesu angithi bese kuba khona abantu umoya ogcwele bese kuba khona umpostoli bese kuba khona ibandla angithi bafowethu uNkulunkulu uJesu umoya ogcwele umpostoli zonke lezi zigaba siyasebenza thina ke njengoba ngimi la bafowethu ngimi ifakaza ngomoya ukuthi kunjani njengoba ngimele nje umoya ogcwele ukhona phakathi kwethu ngiyangizwa bafowethu umoya ogcwele masigqiba ubufakazi bonke umoya kaNkulunkulu uyafakaza uJesu uyabona uJesu uyafakaza ubani uyise nathi sinengoma ngaye umoya masithatha lamanje umoya ogcwele esinikeza izwi lakhe ngoba umoya noJesu abanjani abahlukani ingakho sithi asiye nezwi lenkosi sisuke siye ezweni lenkosi ngaye umoya ngoba iBhayibheli lithi nje inkemba kamoya yini izwi akuthi kuyazwakala kusho ukuthi mayifuna ukukhuluma ngaye ngoJesu niyabona niyamuzwa uJesu ethi bazalwane uyemunga uyabuyise uyabona ukhona ozayo uthi naye lo zayo futhi kanjani akakhuluma ngokanjani ngokwakhe uthi uyakuthatha kokabani okwami amenze njani anibike ngama amagama sina sikhuluma sikumoya sikhuluma izwi likabani likaJesu ngama amagama umoya kaNkulunkulu ukhuluma izwi likabani likaJesu uyafakazelwa. Haleluya. Mambishop ngicela ungifundele izwi lenkosi 2 Corinthians chapter 2 ungqale from verse 1 mhlambe ke omnye ngifundele John chapter 14 lo verse 19 ngaqala ku 19 kodwa kulapho Tobalo uzobuza nefolo ngizokutshela nasi into ke futhi ke bazalwane nisavula amabhayibheli efanele yazi before siye la sifanele siye khona ngikholweni wamane ngangikholwa le engisho uzongabi lula mfana wami akuzuba lula nibambe leli ntshela kholwani yimi ukuthi lo engikhuluma ngaye ngempela ukhona phakathi kwethu futhi ke bazalwane mkholweni umoya ogcwele akuyena nje umoya nje anezwa isipho sesithathu kabani ngama amagama umoya ogcwele uNkulunkulu nje uqobo niyangizwa ya mase ngayichaza le nto beyichaza nabafundi laba abachaza izinto uJesu umoya masikhuluma ngeTrinity sikhuluma ngomuntu onjani oyi-one ngesho ke mina ngahlangana noNkulunkulu kahle kamnandi
ngabizwa uye ngiyayikholwa le ngayikholwa engibiza ngihlala ePakuleni njengoba ngimtshela ngayikholwa wakhe itruck yami engizoyidrayiva waze wayiqeda every day engivakashela ibizwa inkosi mkholweni bafowethu niyangizwa before nje bafowethu simnyekelele phakathi kwenu ake niqale nimenze njani ya kholweni uthi Jesu kholwani uNkulunkulu nikhona nawubani nami ngithi kholwani uJesu kholwani uMoya bese nikhona nawubani ngikholweni lento engimtshelana ukuthi ngeke ngimthathe ngimfake ehlathini ngithi umoya kaNkulunkulu phakathi kwethu kanti nginamanga uma khona abaprofethi kulaleli ngicela bayibuke lento bangene kwelikamoya bayibheke ngami into engisho imanga uma imanga ngiyamcela uNkulunkulu angayenzi lento angayenzi ngifuna ifakazele njengoba ngimuntu ukuthi ngempela ngingila angizimelanga njengoba bengitshelile bazana sohlala noMoya la iqiniso ngiqamba mangikuKristu ngoba iqiniso umoya kaNkulunkulu phakathi kwe-Trinity ila amen ngiqamba ukuthi nje okubuhlungu ngeke bafowethu lento inzima kunene ngoba izwe lihleli kulona lenza ningamboni ubaba yileli lizwe nje lihleli kulona ngoba leli lizwe linembuzo eminingi leli lizwe esihleli kulona leli imibuzo uphi ukhona kholwani njengoba ekukhulunywa nje uye amen full awufunda 14:19 uthi no funda John chapter 14:19 bese ubuye eKorinte uthi bafuthu ngicela mfundisi uJobe angithi ngibona leli bhuku oliphethe uyalibona angithi uyakholwa ukuthi izwi lakho uyabona uma ungathatha umbeke phansi uthatha umbeke phansi beke wanyathela ngenyawo kodwa beke walithatha waliletha la senza yilo funda lekeje akengene noma efika uMoya ekuvuse ebusuku athi funda Mateyu bani verse bani uyambona uNkulunkulu uphinde kufundise khona ngiyambona uNkulunkulu ya funda John 14:19 yeah kusesikhashana izwe lingasangiboni kepha niyangibona uyabona ke manje le ijule kakhulu ngoba ngabuza nje abantu niyambona na engathi ngatala phansi ngiyolapha ngimphuphe ephupweni akanjalo inkosazana niyayikholwa into engishoyo akanjalo niyambona nina kusesikhashana izwe lingasangiboni yebo kepha niyangibona nina niyambona ngoba ngiphila mina nani nisakuphila nje yini lento ekwenza uthi mawusesikolbheke amantombazane ephambi kwakho emahle umkakhe esekhaya ungakwazi ukwehlela niyangibona nina nenzenjani nina niyangibona ngoba ngiphila mina nani nizophila ngalolo suku niyakwazi nina ukuthi mina ngikubaba nani nikini nani ngikini hayi futhi haleluya amen hayi Mambisho ngiyacela sizame sisondeze
bazoyisuke bayishumayele kanti ayithi intshumayelo yiyo inje ayifune sambulo kodwa uNkulunkulu akayenzi ngani le uyazi bazalwane ngakabona isimangaliso umuntu oyirasha wathi uMoses wabo wakachiliza uMbishop yamazi wayesifundisa uNkulunkulu eyirasta phepha insana athi wasasifunda iBhayibheli ekusebenzisa loshondayo lerasta sifunda iBhayibheli ngiqamba manje ngitshela nakhulu iqiniso sasihlangana uyazi uMbishop ngaso sikhathi nami ngimkhulu uNkulunkulu asikwazi ukuphuma endleleni lethu imvula sithulisa imvula ngiyowazi umsidiso nje athi mase ephuma athi baba nayi imvula nenda angithi izilapho lithi athi mvula siyaphuma manje uzonetha mase sifikela siyakhona angiqamba mama siphume soze singene nje ibelethe asasa sihlangana nathi kuba kungenzela isibanga hekuve beyithutha ngempela futhi imvula yathula hekuve muhle uNkulunkulu yabona uNkulunkulu wasenzela umusa kuJesu bafethu uqinisele entshela yona angamboni koyekholwa kanje kuJesu kodwa bebiza wawungangedlula ngensangu wena kodwa hlula kukhona ngifuna siyibone namhlanje bazalwane ngikuma ngathi ngifuna namhlanje nambe niyibone le uyabona mawudrive imoto ungakaboni uyombisa endleleni akumbisa umuse endleleni axoxe nawe nixoxe indaba awuba ngikade nawe nje usunakala manje kathela ngisho naku nakala kulethu ngaloso nizokwazi mina ukuthi ngikubaba nami ngikwini nami ngikini onemiyalalo ayithine uyena omthanda ngawo amagama uJesu ayishilo funa niyikhole njengoba injani ungayilezeli ungayinciphisi injalo ayifune sambulo ayifune sambulo u2 Corinthians Bishop awuqala ufunde from verse 1 chapter 2 verse 1 nakani kuthuma awukwenza bafethu ngazimisela lokhu nami ngokwami nangu lokho engisimisele kona uMpostoli Paul lo ukuthi angisayukuza kini nginokujabula ngokuba uma mina ngijabulile wangubani ongithokozisayo odabukiswa yimi na ngakuloba kona lokho funa ukuthi kufikele kwami ngithole ukudabuka ngalabo bengifanele ukuthokoza ngabo nginethemba ngani nonke ukuthi okwami ukuthokoza verse 4 wena nonke ngokuba ngosizo olukhulu verse 4 lo yeah 1 Corinthians chapter 2 verse 1 Corinthians 1 nami bazalwane ekufikeni kwami kini angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nobokuhlakanipha ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu ngifuna nilalele ngimemezele kini ubufakazi bukabani lalelani ngiyebo ngokuba nganquma angiyokwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lo ubani uqala eqaleni uthini uMpostoli phela ufunde nambazalwane ekufikeni kwami kini angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nobokuhlakanipha ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu 1 qhubeka ngokuba nganquma ukuthi angikwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu 2 lowo obethele esiphambanweni mina ngangikini ngomthakathaka nangokwesaba nangokuthumela kakhulu ukukhuluma kwami nokushumela kwami
akubanga amazwi ukuhlakanipha ahunga kepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya nesamahla ukuze ukhona kwenu kungebi ngokuhlakanipha kwabantu. Asilaleleke ukuthi mayisuka lapha kumoya ithini ngesha isakhuluma ngoNkulunkulu noma ngomoya noma ngoJesu. Kuba ukuze ukhona kwenu kungebi ngokuhlakanipha kwabantu ume ngamandla kaNkulunkulu. Kepha ukuhlakanipha sikhuluma phakathi kwabapheleleyo. Ukuhlakanipha kambe ongesiko kwalesi sikhathi nakwabazosibalesi sikhathi ababhubhayo. Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo. uNkulunkulu akumisela ngaphambili kube inkazimulo yethu kusukela ngaphakade okungaziwa namunye wababusibalesi sikhathi ngokuba uma bebekwazi babenayo ukuyibethela esibambalweni inkosi yenkazimulo. Kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi lokho isandla kubonanga nendlebe engakuzwanga ongavelanga enhliziyweni uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Ngokuba kithina uNkulunkulu wavulile umoya. Phinda futhi Ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngani ngokuba uhlolisisa konke. Nokuleyo kukaNkulunkulu ngokuba muphi kubantu owazi omuntu uma kungesiye umoya omuntu ngokunjalo nokaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela umoya kaNkulunkulu. Kepha thina asamukelanga umoya wethu kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi esiphiwe uNkulunkulu ngomusa ukuze sinjani esinjani esiphiwe uNkulunkulu ngani. Ngenezinye izinto wenza ukuthi basiyenze ukuthi embuzweni wami uthi ngoba ibandla befundisa angithi ibandla likaNkulunkulu lisebenza ngokuyiphiwa zikamoya angithi na uma iziphiwo zikamoya zingaveli ebandleni suke kunjani umoya usuke ngeke kanti yini lesuka isiphuphuzisa umoya ngosiqonda ukuthi usiphuphuzisa abafowethu abuye namene angasinikeza izinto zokusebenza emsebenzini yabantu wakhe. Ngiyathola angikubuye mayisefikile usike wathi wafika umoya sibona nani ngesithethe sikabantu sikamoya usho unento evelayo uma umoya ngcwele senjani esefikile khona enjani evelayo. Mhlawumbe ngenze ukuthi uthi umoya ngcwele mesefikile esinikeza izinto sesabe nazo engane abanye uthi uNkulunkulu esefikile mhlawumbe omunye uphiwa uNkulunkulu ukuthi hamba khulume ngezilimi ezinje abesesaba esabo seduze kwakhe. Uyabona umoya onjani osaba ukuthi ebandleni ayijwayelekile lento ukukhuluma ngani ngezilimi abesezenjani asaba kodwa umuntu lesenjani esefikile eminikeza lento ukuthi ayibe khona omunye ahumushe ilimi bazalwane izilimi omunye akhulume ngani ngezilimi lesi sizo simele sibe njani sibe khona ngoba umuntu noma esefikile kufanele zivele izinto zikabantu isimo manje ke sifuna lento ke umuntu le ayenze. Haleluya. Namhlanje sifuna yenze. Singabambi into sibeke abantu izandla. Omunye sothotha uthisha uNkulunkulu umnikezile nje ukuthi kuzothisha lo. Omunye uyavangela mhlawumbe omunye ubeza ngoba nathi khona omunye okholwayo ukukholwa khona ukukholwa okuyisiphiwo hayi ukukholwa nje khona ukukholwa kunjani okuyisiphiwo ukukholwa okuyisiphiwo kufana nomuntu onenkonzo ama-miracles umuntu onenkonzo esimangaliso
so bayefana nalo wephiwo ngoba lo wamarriage ngathi hey shosha sukuma sisukuma lo kholwa yathi shosha sukuma sisukuma ungathi bayefana kanabafana umuntu mayesefikile uyabahlukanisela sizeke akekho uzobheka omunye namhlanje akekho uyazi mhlawumbe ngesinye isikhathi omunye ukwazi ukutolika izilimi eprofeta endlini kaNkulunkulu akwazi ukuthi ngakhona umuntu oyi-1 ebandleni kaNkulunkulu lengaka otolika izilimi mhlawumbe ukhona ubese afihlekile nje kodwa umoya kaNkulunkulu namhlanje ngiyacela bafowethu ngoba sisemontweni kahle nesibeke soshuma ngiyacela bafowethu uyazi uma umoya kaNkulunkulu bafowethu engasiza ungaphela ngisho uyabona complainer yabo umuntu ocomplainer singabesimasi angithi uyezwa ukuthi mfundisi umsomi makhona umuntu okhuluma eduze kwakho ehlelwa benamathiseka ulalele into ezulalela ukuthi usuke u-empty engekho umuntu akwazi ukuvumela umuntu ehlele eduze kwakho lutho uma unomongcwele umongcwele akakwazi ukuvuma umuntu uzothi ukathi gijima mbesonto uyoshanela uyoshayela uklini isonto uyabona abantu angazi isonto lingaze libe nje engavuswa umuntu azoklina esontweni umuntu lo uyakhuluma ngithi usho futhi uthulile moya uthulile ingalo bafowethu hawo size esontweni nje sonke akekho umuntu okwasona manje umuntu le enze sithi khona indoda ekhaya ngekwenkosi eseCape Town kwakuthi njalo ekuseni ithathe idrama ifaka amanzi ibekela abazalwane amanzi okugeza akuyona inkonzo kamoya le usumuza la gijime ezokwenza into oyibonayo ukuthi le nto le kanti kwenziswa bani umoya uNkulunkulu bazalwane ekhuluma elalelo namhlanje sothulasa sisebenze moya kaNkulunkulu namhlanje sothulasa ngeke siphumelelise la ufuna sithumele khona awu mlathi usakhuluma ugqoka ibhaji mzalwane kuziphele 5 years engasho uNkulunkulu ethi zikhiphe le bhaji umjoga nabhaji uyabona umuntu ufuna ukukhuluma ngendlela ezihlukene asenzisa izinto first izinto yakhe siyakhona manje sifuna uNkulunkulu asenzise lokho afuna sikwenze siyibandla angisibandla kabanje umuntu oyibandla nje kamoya wenza izinto zikabani awumshayela umjoga ukuthi umuntu bayena ethi nomoya ongcwele angahlala esontweni engazwani nomunye uma nje umzalwane exabana nomunye esontweni bese isukushiki ma lo engehli isukushiki abasanamoya lemabili badinga abantu kaNkulunkulu abasize ngoba usho ukuthi into esuke ikhuluma phakathi umuntu okhuluma phakathi yena ubona akasekho mase kunjalo ke fanele bamfune ave kubuhlungu ukuxabana nomoya mhlawumbe bayazi lento labazalwane ukuxabana nje nomoya lapho kubuhlungu ungalela kanjani xa nomoya moya bafowethu sasikhonzela la esansi isezansi kolweni ya sasikhonzela kolweni lapho 10 nakhuluma nomubaba siyaxoxa nje ngiyasihlangula kumshumayela mangicela bangihlale ebhakweni mangicela asenahamba ayikhamithekisi isithekisi baba ngine taxi ifike ebhakweni
mangithi bhethi eTexas athi umuntu uhambe kanjani umshumayeli ethi longeka athi ucabanga ingamfanelisa athi phinde emuva uyofanelisa wayenga yisho mina abantu abafekelele nami ngakwenza bashiya epakrini izinto zingasekho somntambama bethatha ngithola itekisi yafika ngishisa imani lawo yahlangene nyawo yahlangeshona phansi eqolweni nenyawo kuyasho mase ngiphinde emva ngizoba ngenyawo mangifika ubaba ayibona ubaba umfika ngoba wawungamemezi umzana kamemezi onomoya no usasithi kasikhatha umuntu ushayizana yabona hayi abizwe isonele ke baba umuntu ukuthi angize wena baba ngihambe kanjani ivalisi abelangishere athi hayi ivalisi babekahle ngithoba kodwa uthanda ubuye ngisela umoya athi hayi babekahle khuleka phila mzalwane cabanga ngidlala ngizothatha leteksi nje phila umoya kaNkulunkulu ngoba ngeke la ngaphinda ngenyawo epakrini angisoli muntu ngoba wayengenza umuntu lehle ngaphakathi ma engasekho umoya kaNkulunkulu sinjalo shosho uyaphakama awukwazi ungaphakama uma umuntu sinjalo engasekho manje sizomcela uNkulunkulu bafethu ukuthi uyazi ngabe ngizothi noma khona umzalwane leli uthi khona into ongezwana engathi uNkulunkulu akakutshela manje akutshela ukuthi ubuyisana nalo mzalwane ya ngeke sikwazi ukukhonza bafethu khona ukuthi sizwana akulula ungoshobona kanjani umuntu ephambi kwakho yena bathanda ngemile singasho maye ungalizwa lo vesi manje uyabona ke indaba kaMoya ijule kanjani bafethu asimkhona umuntu akayifunde njani ngcwele asibe clean phambi kwengcwele ngakho konke sikholwe bafethu simkhona uNkulunkulu uma sike sagcwaliswa ngomngcwele bafethu ngikhuluma iqiniso manje sike sagcwaliswa ngamandla kaMoya salo umuntu sambusa uMoya samfaka lathile njengalokho esho uhlala kithi hayi bafethu ngiyamtshela ngihamba khula kanjani amnandi lokukhulu lesonto ukuthi uphinde ikhona ngoba izwi likaNkulunkulu ngathi lishunyayelwa ukuphenduka uthi yini loyo Nkosi makhulu sifeke mina ngifebile ebusuku mina ngifebile ngengqondo yabo mase sinomoya awukwazi ukuhlala bafethu indaba kaMoya bafethu umoya ngcwele akasiza singamakholwa athendekile kuMoya sibeka amabhayibheli bengicela bafethu laba abangenayo angazi ma bengeke ngayikhuluma leyo fethu eneneni senguva sike sacela sathi asibafuna abantu abavakashile futhi asibafuni abantu abazobheka ukusizayo size kuMoya ungathi soxhawulana naye yabona wamkhuluma nje hlanga abantu abayizwa ngiyanicela nganza kwethu nani nihle lapha emuva sikuMoya sitheke abantu mabebona ukuthi abafithi benkonzo sathi sicela abantu abashalishayo mvamele ngathi basize basithathele labantu abasivakashela ama-visitors bawabeke lapho ngasemnyango sifuna ukuhlala noMoya thina asebenze futhi kunezinto ezingakuthina esingazazangena kanjani kodwa siyamkholwa uMoya kaNkulunkulu ukuthi uzosihlanza namhlanje
Uzokhulunywa umuntu uzokhuluma namhlanje uzokhuluma kuwena nje umhleli phansi uzokhuluma moya kaNkulunkulu akathu uzokhuluma khona abanye bazobona izinto ezifihlakeleyo sikamoya bekuyozekwenini isithasibuni izinto ezifihlakeleyo sikamoya. Yes, Lord. Awu Nkosi ngiyabonga. 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 Ukhala Nkosi. Kunjalo Nkosi. Isikhathi sakho. Yebo. Yo. Isikhathi sakho uNkulunkulu, isikhathi sakho Moyingcwele, isikhathi sakho manje. Yo, aya maya ata, ulima kasaya. Ikadagazi, ulikaba. Yo. Yebo Nkosi. Yebo Jesu. Yebo. Aha. Yebo. Shonjalo Nkosi. Ngathi size kuwe. Sizoxhawula kuwe. Sicela into zethu. Sinikeze into zethu. Into zethu. Sibandla thina lakho. Moyingcwele singahambi. Singaphethe lutho. Aha. Size kuwe. Ubaba wethu. Into zethu Nkosi. Straight. Umaya hantala kapasya.
Kuka Mahataya, Ikata Asia Mahata, Imaya Handa, Ikamahoya, Ula Asia Mahata. Sizokuwena nje Nkosi, akekho omunye sizokuye, sizokuwe. Sizokuwe Nkulunkulu, sizokuwe Moyingcwele, sizokuwe. Wenza into ethandayo, wenza lokho okuthandayo kithi, sila. Sizokuwe. Nkosi ngiyabona. Angabikho Nkulunkulu Moyingcwele ohamba empty-handed namhlanje ebusuku. Izethembiso zakho engibathembise zona yiso lesi senze. Uzobaphaphazisa ngomlilo. Baba, kubonakala umlilo kulendlu, kubonakala umlilo. Oh khathala, ikhathala sayi. Bayakubona abanye moya, sebeyakubona abanye, bayakuzwa baba. Emandlebeni abo khuluma kakhulu